Enija bagana. Koko yi wodofo na so ne nsa na monsa ewusie na medie ni jesem ne nam ene de nyentokwa o ene eye ni jesem atadwe ene de yate denne ewurabe bi ba ha se ya na okase ne babaywa ekosuku na mo poye ne maame akwakofa abofra ne de na adwane a omo hwe na kira kwan bia omo hu no ene ewuraba na ba ode ni jesem ode nanim sere ene nam ewusie Mummy Yankoni Yankoti asem die rabe ede enamne ye ba ye hu ekwaya fa so ebe kan adwe ye be kire adwe kakra ede afa ho Yankoni Yankoti enenu ensem embrasisia Alice ati say Pache bibia ye boko yo hina ofi bae Pache mfreija Alice ya ma one so kakra ma mwati ofi hina bae Pache ija ede na do na mawie Madam Pacho I'm running 1 week ena me bano omuma ombe makwan oba ben wadama Pacho blessing Tamira oba ne de blessing Tamira Pacho wanya saying Pacho 4 years 4 years Pacho okay na o papa we Pacho ne papa wa Accra ntunyo ne o papa nyina na tie Pacho okay yo nti o meton watermelon me de kwa echima nti me maame eba me ho besra me 2 weeks nti me kwa echima na me ka say madam no kura frame say e bottle of a member fa akola no ene na ombe makwan to ombe ponto nti me sole na me ye akola ne dua ne ma na me say e bottle of a me ba be fa na akola ne si yo nti me maame ne eteye no say ade nti no 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 wo ho a me ija echima wono maame ne tie Pacho besra me ofi hina besra me Pacho fribolika okay nti me maame ne ka say ono be kwa akofa no nti me de akola ne ko anopa be ya o maame ka say obekwa akofa hwan me ba blessing oba no Pacho bra na anopa wodi ne ko school me Pacho nti me de minim say ya agro nti me de akola no be dru Christian wa ha Church of Christ me dane mechi na me maame ne di mechi odi mechi ko dru school mu hono to ko dru school anu kra na ka che madam ne say madam ene me na me ba be fa akola no na me de me kama no tum na ye koye nti e bo 12 na madam ne sa frem say me maame na ba o on fa akola na me say me Pacho ai on fa no ti me free chima e ko ofie no be nti bo be say na o maame ko oba ne school Pacho 12 pepepe no koye nti na say wa na wo do maame ko school mo ko kire no wa na me Pacho odi mechi na me so me ye madwi so ye me maame no me ntimi mpam ne say onko nti me fa ne say me maame dia ende on ma ne mfa no ono a wo maame ankasa wo me Pacho ai mo ye say o say ye 4 okay 4 ni nyina okuma say a Pacho ye mienu ne wa ha mienu so wotire okay eti odi wachi a be ba bi na wo twa wani na wo so wo maame di wachi me Pacho ai e na wa anka hwe na ne ko school mo Pacho ai e na onu mo ko ka kire school madam say me na me ba be fa no Pacho ai ho kan say na me ka kire madam ne say me ko echima nti o so be ba be fa ne dia me ni problem sa na me kan okay nti me free echima be ye 1 mu na me ko ofie madam ne frɛ wo no ɛhɔ na mpɛ sɛ metie ɔfrɛ wo no ka ne sɛn na kyerɛ wo fi sɛ me ba wo sɛ na wo maame adi wachi ne wakɔ school mu hɔ akɔ madam na te ase sɛ me na me ba bɛfa no dia na ne hu hia sɛ nka madam de safrɛ wo nti die ne ma madam ne frɛ wo biem sɛ obi aba ha sɛ ɔbɛfa wo ba ne de na kɔ fie obo ni din kyerɛ wo Pacho o se asra boy adwoa na wo ne wo maame ne kasae me Pacho David iti madam ne kan sa asre boy adwoa no ɛna wo kan sɛ na me say me maame to asre nti ofa no madam ne so ofa no koy nti ofa no koy na ebo one so na me watermelon na asa na me kofi me kodruye no wafa ne nema afa me ba ne nema be ye mienu akọ o maame afa wo ba no odi ne free school ba ye na wa yi ni books in the bag ni books ni nyina to ina o sesa no ina o fa ni na tade na ehye no ene atade ba akopɛ ene ne cross na odi ko school dia ne cross ne so ye cross standards ni school mpaboa the friend say cross me do for minimum the cronti de mam bisa cross standards mpaboa cross standards sa na e friend no okay enkura bia shebi
mpa shine Ete saying eye mbema mpabwa kra kambu ana eye anya kambu eye cross abusu cross standards no Madaruma se bia wani atwa bi so ana wo ba hye bi penya bra YouTube me pacho ye Facebook no bibi nti network ne nya ye mpese mo nso be se mo bundle na betena wa che ne maye enu nti yesere tutu kapra na bra YouTube no YouTube ne ye Nshira TV eho ana betimi aba no wa behwe se cross standards no wo ba hye bi penya obu ana ne ban hye bi da nti YouTube Nshira TV ye dem live wo honum made of Alice baby ya dru no de nti ma mi bisa ya na pepe nyese bia me twinsem no mama na wa but bi kura na obi hu se akorakoro no se cross standards ya wuken odi ni twam tire ma mi bisa se mpaboa ben me pa cho obi hu no nipa mi no hu ya se odi na Africa ko enti umam se ni odi ni kodi akwama ebi akora na makwan wa umam ne nana de wa frame me oni fun o frame business oni akwala no ade twa to ho akora ne da ben pacho anro ni 1 week enra na se enra yawo ti last week Thursday na oba na makwan pacho oba no ko school Christian dey Church of Christ school ni dey Christian pacho ojina say KG2 Nshirafm. Okay if you are wuti munko na wuti o me pacho David oni hefo na tifio na oba ye so dey asem no muka kire o me pacho me baaye no me baaye me beto se me bani ni ho no anokore me su nyina wadam ho eno mbebusa me na me se me ma me na fa me bana ko me bebi ode ne ko ye no onu su nkita volunteer ya me ya eno mo se omu se otwe no eko but omu nim se ode ne ko ano no omu se otwe ne dese eko na obi anso amisa ne say bia ma me adwoa o se ni din ne de say Sraboya ma me adwoa na wona na wona ne kwan obi antimi amisa ma me no question bia pacho David o ma me he no wo pacho wo bolega unim ba bi wo bolega pacho ai obefa akoda ne ko wafre bolega bisa se bia ma me adwoa wo de me ba ya ba obisa de bia me frɛ yeso wo mba ho oyo bia ne ho mfa no wadwene mu hawa na me pacho me wo me ba ne 2021 inti 2021 no 2022 na yare bi bo no inti na it's a see de kakra oh wow oye okay normal but me nim de ha no timi yesa dabi masema bisa wa nyima no se yade bi bo no ese otu yare krodin bi a wonya malaria na hwan yare bensa o hospital ye say ye malaria se ne nka dwene ho asem o maame pachai nti e ma ne so te prekope ne so te aha waye bi sa pense bia wo nuanom no bi ma wa befa bi de ko pacho dabi woni o maame wasem pacho dabi oba no kura ma to nsu a hye fridge mu osole ana ode yakọ traffic mu kwa nenam mene ni asem bia fine na onim se wo maame o free bolega woko pacho oba ota ka che me se okọ baby omoton na Brian Omoton ewo aba wo de no no wo de no no emene pa mi ni ano unsu ni ano no o maame ne maame no bushia okay maame ma unsu akwa ba o ba bi no anka bia asemu a alese ka ide na ni mfa ho oh de mi mfa ho ne de anokre de maame no menim ya kasa kese kakra maame ne de menim nti me de na o de ne ko ne de mi ana me ni ho bi okay wuti fie ho bi mi nti ho bi mame ba wo ma mo nchen hwan ne ho bubo bi din na me pacho ma fra me auntie owo nyame anim aka chere ma fra me nua owo boleka ma ka chere me ma ka chere no esire mu ho no ba bi property a wo ma me ne wo hwan no mo no ma me te pacho abusie fie ntia doso nti hwan ne ka chere wo se maame ne ma ho pacho
me frɛ me nana me papa mame no so on ba ho na oba ho no kra obeka kyerɛ me nti de bia me frɛ busa no so on ba ho no apart from Bolega Kumasi o mame ba ya no way Pacho oba me ho no no nya me no kra nim onka oba onka kyerɛ me sɛ aha no free ba eno na ye ma ye mhihye a me de ba betum anim no o konso a onkra me frɛ adwuma beba no na wakɔ minim bebi okɔ oba so a onka kyerɛ me sɛ aha no ofiri ba wonim saade a ne oba ne na nkese sɛ asia wie de na so na wonim so oba won kraw wo ba frɛ adwuma beba no okɔ de sɛ nka oba no wo krakra no na wo hwɛ ne yie sɛ o maame wo kra ba fa kra bi ko me frɛ adwuma beba kwa na wokɔ na so wo de me bɛy kwa na me ye ne den na ye den na won kɔfa wo ban fi school da ye de na saada ne nko a de Pacho na me ye obi adwuma nti eno saa ne de bi akwala no wo me nkyɛn Alice Atamira me bone me yansa Alice Atamira betna hamprenu so na de to so me enu kwa de feedback of the band so obi afra me free bantama me ka kire mo say obra dwumadie we are taking a new turn ye ni ago ye kasa nti obo so na mama nipa na kasa e na say we bubo magu so da bi ye slow but sure ba bia wo hye bia ye be yi wapie bra ba hwe say Alice Atamira waba enyo no kwa ne baaye onni bibi ne baaye wodi adekase bi ne baaye mama Alice akwaba Alice eti say ede wani me sere pa ede na ekoso ne mani age pa miteo ayo yese o mic no ene afa ne ye ne yie enti Alice Atamira me se bra Nshirafm 104.5 on Facebook akoda ye bo ne hu dawuro sa wayera menti ye hu no na wo bi fra yese o me hu no ba bi me hu no wa ha ene ade ye kan se ye be wurawura mu a akwakofa akoda no dia ba ye de osie ayoyo Agony TV adawuro manti I don't think, brother, Yemfani agro, we always give you the best result. Alice Yanko. Wobani. Oh, I said, Yanko, me say, Yenny come away and send my Yanko Pon say, I radia ya dear papa. I can't go on and say, Bon, send my Yanko Pon. Ya toso me no yama yensam ma multimedia ya toso me yensa yama yensam ema oprechi madie chire mu yede Pacho last week Friday no na me mama na obefa me ba no okay ni bra eba efre me nua odimechi se wa humi wo Nshirafm TV so na ede na ekoso na me nua ne se me mama be sra me 2 weeks Inti wa mama akwan na oyede ofa me ba no wankra me na oyede ofa akwala no koe inti ye hwehwe a ye hu bebia oni akwala no yede ewo sirem nso ma frede bia me frɛ ye se on ba ho inti ne bra ba no se ohu se onam ye junction no so e de akwala no ina ono no busa me se ono no busa me ma me ne se ma ba na ina me ma me ne se ai ma ba no se ma bana ono no onhu me no se ai me ma bana me wo fie sa na oboa enti de ade chi Saturday no ina obisa frɛ me wo srem bolika dwom honom se o ma hu me ma me no ne akola no wo bolika dwom honom enti ebe ya me bresrem na me bresrem na me hwehwe a me hu me ban enti para Monday no na mi fa ka ko srim okay ti anura ebo be 11 no ma hu me ba Unim say ye background works bi you know ye ntimi nka ho asem wo ha o ma me woni akoda yi eda no a ye issue warning bi wa ha e bi ma wo bi ya ye moni din no da no a na wo bo modi ja ma me no eni akoda yi kwan ma wo mu ko srim unim sa me pa chan na yeda Nyankopon asese wo hu akoda de na wo beka a kire wiase atiefuo Agony TV de wo ka no ka na fe yenko me pa chan me da obiase de o tie me na de on tie me nyina
na meda Nshirafm nyina ase sa mama mahu me bai na ni ajipa okay na wo mama kan say me pa cho me ko ja kwala no kura no obebo me odi aba bebo me wo dwom ho no bolika dwom ho wo wadwiri mu haw kakra na pa cho yare bi bono okay I was 2023 ni ti e fidi ho no me maami asesa okay ti yare no bono mo si e high fever okay mo si e malaria akoda so hwe ni yie pa wate e suku kuro mu ni ade we nyankopon na aboa wo ena enam yeso ena adum tv adawromenti nti hwe ni suku krom ni krom ene ne bamu nyina hwe no yie sabe ya one sam fa chire nsan kofa no biem wate blessing Yes. Eti say yeah na one na nakọ he Kuro. muko krom sa na mo ba bi ewo fufuo no ho ti na wonya fufuo ni bi di ho enti ebusia asedan kuto ene mani age bebre mani age double fi se akoda ya ye hu ni evangelist kakakra bi na ene fia yesese shepa na yenko ya danyanko panse se waya adom na ye hunu abofra no abofra no tumi so ne maame no photocopy em se be ma onyem abofra no onyem gen na ne moja no nye den because we are there na kwala no wafa ne maame okay eti Alice nyakopon hwa wate aka wakoma tro yem ne hwa akoda no nsusu yi why ye du fo mo e be ma bi kakara da atomic fire ama no wate oh we die ni jesem na aba ene die mani age ankasanka wo se me hwa tare fita pa na mo samp mani age we ya ne nyina ye hwehwe se obia ha wo de beba ne be de ye betumi aso ano na enigi aba mami isa kaneba no ne nsa kaneba no we hu ne ba ne biema bani bia ento no obia emfa ne nsa kan bofra no ye de nyame ase pa yi abusia se ya ne ye hwehwe ye da Nshira ene Adom TV aboafo nso ase so mo nso di omani di akire na bibia atoto na akwan mo abusia me de besia say da sense e besan so esan hie biem aha ye emergency Ghana TV na nakosua ene medin da sense e besan so ahia like video na share na subscribe fama unua abusia mantimi ka biem makra mo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.